sarklong chomkan dun de ma ho Tonat lo. rong hang hem he Dunang kewang lo. ho de ho tre kedam lo Orang hang hima cumangkan Lita lasa kanduna Lita lasa kanduna non ilitum karja bangke dengjirar pulo labang so dengjirar tu pulo te ilitum kadu bidona chini lo ilitum karbieng long ni hang ni jangpen labang so district long Prime Minister of India Sri Narendra Modi alang lidak nangki humri cheng lo alang li helipad sida me lo nili phisi dolo labang so helipad long si labang so hawar long si non ilitum harogar ele ilitum dorsing rong hang alang li atirim ke me joine alang li phan arna mahir jumi labang so kelong joine sipini alang li bang thong kebra ner kep apusar pisar tu man alang li tikar hi labang so jai mek deng ponlong lo alang li tuma tirim mesen joine si lasi non pini bang ke cheng siar ni lo jangmi tarik kre pholo lapen tarik kre ner kep an bang ke ju siar ni lo lasi labang so lang tuk harni labang so chomkan long pini ke cheng si rup ki hum labang so arni ajai mek long elitum ladak karbing long Thomas Council Dr. Turiam Rohang CM karbing long Thomas Council lapen MP lapen team karbing long inut bahini ketika dingat tum nang cetong donji alang litum sami kaprek pada ada penggalang litum kaprek adim long sami alang kaprek ajai mek deng pon mom sil non mang alang litum helikopter besi labang so alang litum labang so ilitum ladak harugan ele Dr. Ilitum la Dr. Turiam Rohang alang lidadak harugan MLA dorsing rong hang ahem si alang li labang so chomkan karhi kari je long lang dang cetong nun pop lasi labang so na cetong dun hud ladang ni marli atum do ladang rong be rong thang ni marli atum ben chenglok lapen ladak harogar ele dorsing rong hang ahem asor ben chenglok alang litum alang lipan kangthum karni phansi alang lipan manpeng chipi phansi ladak alang litum jengtoy jeng ni pen alang litum dak nangar jab dun lo lapen lapu ke helipad lo lapen lapu babang ke alang li CM a convoy tum sina menang le at lo lasi lamthi si isini litum kaching hon nayang jir lo MLA actor
ni sabin teron pi alang lipen le lam thi siar jupon Pini nilitum rong hang hem comangkan keceng pini nona bang ke ilitum chief CM apan welcome helipad along welcome mane koson lo popo kang thum kar ni kar bi pen ke kang thum kar ni pulo la sop mane la sop aputhak alam masa ko neng je thu dat lo amasi nilitum penang an okorjang atum pen sarpi maratum mane CM apan mane kang thum kar ni apan la dak sinon ing hong prong lo la si CM sarapan kewang ji apan ing hong prong lo CM sar wang poposi nitum non cetan bom lo la si helepet along enut bahini aku wang tu bom lo CM sar kewang ji apora bang ke ko anapor tong wang ini ani kang sampo sipu sitame nilitum CM sar pen alang CMP alang tum wang ji pusi MLA sar nilitum apan ladak la comangkan meneru ki humarni kaduga wipanam nang pacini masin nilitum bang non chong hong prong lo la si CM sar welcome pusi pen si reject lo nam te la arleng the nal tum ka chop hapon la teng pulote minister penching lok MLA penching lok asi non bang ka arleng the pulote Dr. Toliram rong hang CM sar alang si ke bang cheng po na penaku kapre karni bang ko mama phansinal tum ka chop hapon nilitum dak tirikama hin pen ka chop ha abangke nilitum MLA pulo nili nang bangke penang an kacicini la officer atum han department na kama bangke claim tun bompon department na atum phan officer tum phan bangke nang le la so invitation na lo pajira moi pulo nili bangke penang an department tum officer tum phan nili pajir dam lo an pen MLA sara bangke lang la executive elected tum phan ke alang si penang an pon ni ta chini poi phet sita chini sita si MLA sara bang pulo belek lason pinak pusi alang MLA sar executive member tumpan an ni unte ni la pajeram po pusi alang si penang an apan pajer midam lo angke ni li ta un an ke cerap dun lo la si alang nangge thana teng te ilitum asam along chief minister apan ta hang pusipu 17 ani siwangi pusona si karjulong la si la sonsin tumbang ke kaduka we ladak comangkan kilang arat tumbang ke alang tumbang pulutan hinga rong si do pini bangta alang tumapan welcome si nilitum ninga rong pen si inghong lo nangli tum mangke atiri tum mangke ciklo joni suse nangli tum penang an kacepat dugnang hatema penang an ajaton nangli tum pal collection penceng lok munir tum phan nangli tum hajira ke pi penceng lok penang an asai nangli tum ke claim ke dam penang an kelak keleng ason thek ponlong nangli narji penang an kelak jin ason se thek lok non la anar ni ke so pen pini ke armung ta chejeng pi ke son se thek ponlong rong be rong thaka thema pini ke nalitum rup ki humlo tasi labang so laan ke phang oga hut nalitum ke non ke nim so kirung hut pulote penangan risoi jang atum ani ke so pen kupini medical opinion assistant kenang sok tai asa son ta la son si ante nalitum sub medical committee opinion seng pon mandak bipon do medical nap tado an panel te po haya bangke doktor bangke pini bangke alang bangke haradak ruki humlong ke dunde poi peseta me ladak bang si doktor bang ta ing hong ding sido he lalo asino na mat bangke kisu ki un e bangke chetek long lelang anutin ta an arni kisu sita la so akama bangke ke pacun je phana nutin bang ta ke pacun bangke dolo la penelitum ceklo joni jon thom pen sita me la so comkan mate comangkan aputhak akam ta adua sonang nak jut po ta ako do thukok ki jut loma ki claim ki tang loma akam ave loma ta do thukok an pen la ke chini mek ta kali mane ke chisik nang aprang pen chisik et nang pa kam ta kali ason ta nang nak la simola comangkan
ke claim atuma bang ke penak an cicini doji nilia bang ta tek uluma taka ako akam do tukok la puson arjudun po sarpimar tum ke tek atum pha arjudun po indo nang ke than la son ako indo nang ke than ason la mane ke claim tang atuma sarpimar atum phan an arju po pusi clemon bom ke claim la karju an akam bang ke ington pi thai lo ako jut kok lomata do tukok eti la si mo akam jut kok an si la kiri karlan ta ington kok la sonjima putaka matha setami pini ruki humalanga pot la si non si jelang bom lo he ko an tong ko son ne mane ili ako la asona mong bangke ribom po ribom klem bom lo setami ako ilitum ako akimi akam mane paklang pon thuji la an so se pangcho pon thuji puloti alirat champi pon thui pulotang te juta on akam ta hai la se jutone re ma son si theklong la si ko son non eprang mane radatum karbiang long le la son chomangkan ke claim pulo tang te la so puthak abang mane jingwai pon bom mane non alira champi pon thuji purete ke thek ding atom phan ke choneng ri bang ke la pulo ke thek ding atom mane ko son si la so aron pen ke claim pangdak pon thu alira cham pangdak pon thu pang ke thek ding to man se hodai kok lo ni li ke kali kalang la hok lo hodai kok lo mane non la an so se pachan pon ni pulote non bang ke claim tang lo pot alang tum ke thek ding phan si non e prang ma joka hem le claim posita alang tum phan si hodai kok lo ko hodai kok pen alang tum ta cherap lo he sitami chethan chimum pon thu bom titik lo rat atum oh lalu athema hok lo alang le ni ki puta hok lo athema iltum ka pirthelong ke chikar hi polote kapre ka khaitum kadowe bangner kep labang sa khayetum pirthelong Death Festival bangke Philippines pencing long Korean pencing long kapre ka khai dum to stame iltum bangke ilitum chikar hi chomkan bangke non mata international level long longan awai kang long palit tu geographical long ilitum labang so channel long paklang long labang so channel jong se ilitum paklang dun opole ilitum akar bia khei stame iltum chikar hi chomangkan कौन सी एक्सपेंडिचर के दाम मा कौन सी लबंग सो आरोना तांग ट्रेडिशनली को कौन सी कांगचो मा इलतुम पकलांग बन असे आनी फांदा चुरुलो अलांग ली लान काची पदु आसन लबंग सो चमकान लोंग आलीरा लोन पकलांग दोन थेका पट ला पेन ला पु अलांग ली नोमी रोंग करपी अलांग ली फान समे चुरु परलो अलांग ली समे पेनांगन एमएलए बाइदु लोंग चेराब कोसों लो हाउ इज योर एक्सपीरियंस regarding this Chomkan festival? This is actually first time for me. I have never seen something like this before. Okay. So this is a very good experience. So today is the first day. So I am very excited to see exactly, the rituals that they perform. I really want to see that part. And then the song they sing. And sing by this all. So I am really excited to see that. So I am, I'm ready, I am just giving myself free for this program itself. So I'm excited. For the last couple of days, she was with MLA madam. She's dedicated the whole day, all the time, experience along with her. Much thankful to Madam Sabina because whenever there's an important program like this, she always calls me. I mean, she never forgets me. Okay. So I am so thankful to her. I thank her from the core of my heart because maybe she just wants me to learn, and of course I want to learn, and then she just takes me wherever she goes. So I am very grateful to her, and I'm very excited to see this festival. Yeah, thank you so much. Thank you. Okay, chalo palini. dak juga damdang Narendra Modi Prime Minister of India lang lina nang kesun helipad long silon make Dr. Tuliam Rohang CM Karbing long Thomas Council alang li labang so dak harogat ele Dorsing Rohang MLA labang alang lia chomkan along si alang li chikar hi labang so chomkan along bang thongkep ra ner kep chomkan karhi je long si alang li nang chitong dun lo la hello alang li helicopter lo non alang li maing bom lo alang li hem sorpet non li cameraman paklang ko ni laging bom la alang li hello
la tomon mang like tha la si chorore one ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Toriram Ronghang alangli labang so helipad ke duko ka join si alangli isi awar sai en pon lo la si alangli non Ari Sangho tumben Jasamet MP Horen Singh Be lapen enot bahini ke tegeding lapen hemasor pensila be alangli non labang so helikopter ben alangli dak nang hirelo la si lalo ilitum along rilong helipad pulote ilitum taralang solong dolo isi bangke Assam Rifle long dolo lapen non cukup damtang Prime Minister of India Narendra Modi nake sunhusi labangso helipad bang selam lo labangso helipad do ko ajon isi pini bangke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Toriram Ronghang CM alang liste me siawar sayen polo la si joy keto walo labangke non mangalang li atema alang li tumke BJP atema non helang alang li Prime Minister Narendra Modi kila hodalang li kacetong dun mega labang so bihu events along alang Guwahati rong so bilong cetong nundir pe alang li kaprek asai same alang li deng polo la si busy schedule binak pasi alang li la tong sekot non mangke alang li helicopter pen si maing lo join ni CM sir alang ni labang so awar sayen polo sir lam thi si itu mana helikopter bangke Honorable Chief Minister bangke Johan Assam Government Chief Minister bangke Assam Government pe na helikopter ang si pan nang kita putih long people meeting lo ngerti ye Karbi Anglong lo kaun dam pe cek lo atau conference Meghalaya border ko Meghalaya la pe dia ko Karbi Anglong hari to mai kan se ga mai itu isi la pe cek lo ka pe saya yang dengar dole sama si alang secara website jadi gitu Assam Government na helikopter apa nang kita pulang sir labang so da bangke nang tong bangke da ini cuma hem lo ada hem cuma yang milih hem alang mau besar kumpul si cari ini bangke jadi siang ni lo baru lo soalnya lagi tong Sir, Chief Minister ke bang jalam dulu sebelah. Langsung dah bang Chief Minister dah nanti tong ni. So aku ni tong bang nanti army bang apa dalam. chor par Thank you.